Hello guys, not to napaika from YouTube channel lo ketini bordo ke chung nai leina tini ke chung chini India ni prime minister no se chung kya kya ke silaina ba chini India ni pradhan mantri ro no chini India ha mai pe mon chingyo tini ni jorawo ba tini 2022-23 ni jorawo Sposole chini India o prime minister ba pradhan mantri chano ye thangha abo bro ni murono chung tini yo kya kya ke silaina ake tawon jorale khrop so chini India o prime minister chano ye thangha abo rono chung pa bro ni Mumbai bro ni sapa ake bro le bukti borsio chano ye thang ake chini India o first prime minister ba puila pradhan mantri chano le spo abo rono po chung pa ha tini bo video kya kya ke silaina kenaro je nai tonero nim singyo naro tawala singyo fa da bro le naro chini India o prime minister spos po chana ye thang ake puila o prime minister chana le spo abo rono naro kahama ke simaya ko ke ungi tonero po tong na ye ma chung ka bani bo panda wo tini ano no bo video pa sa pe ek nari nai naro video no rai samon chi ka thoya jara nai tondi abon ke naro kahama ke simai nai chini India o spos po prime minister chana ye thang ake tawon jara o kruk chana ye thang abo joto su rono ke phali tawo chung kya ke chini India ni prime minister rono chung tawo nai le grana bro ni mong sapa ke bukti borsio chana thang abo joto su rono ke tawan no kya ke boro no na fueri nai nara bo screen no nai nuk na ke puila o chini India o prime minister chana ya ke naro bo puila nai nuk na Jawaharlal Nehru bo bungse chini India ni puila prime minister ba puila pradhan mantri chana nai bungke 15 August 1947 chingyo 27 May 1964 ni jorawo bungke prime minister chana wo 1947 ni chingyo 1964 ni jorawo ake bunjamawo chana mo ke 16 years and 286 days bung India wo prime minister chana wo 16 bosor 286 din prime minister chana wo India wo ake bungke keha INC ni party se Indian National Congress Party bini party ke ake bungno prime minister songnai ke spo songhingke Raja Gopalachari bai Rajendra Prasad Bobro se bungno prime minister songye khuinawo India wo ingka buni 27 May 1964 wo Jawaharlal Nehru thui thangha 27 May 1964 akono bini kathokmo salphong ha bung prime minister kathokmo sal ba bini purthim bio kathokmo salphong bung ha 27 May 1964 no bung thui thango khabudi ke bung thui pai ke bini bisayo prime minister bo bungno songophi ha Gulzarilal Nando hane ha bo bungno songophi ha 27 May 1964 jingyo 9 June 1964 ni jorawo arpo bo bungno ke 13 days ni bo ye chose prime minister songyo ba mukha salchi thamcho bo pandao se bo Gulzarilal Nando bo bungke prime minister machawo chini India wo ke bo bungpho Indian National Congress Party no ke bo bungno prime minister sonaya ke bo Sarvepalli Radhakrishnan yana bo bungse songo khabuni bo bungno kha salchi tham bono prime minister ba Jawaharlal Nehru ni abo bini samuno phawnain bo pandao bo bono kha salchi tham bo pandao kheye bono appoint khaya ha khabuni paye tre kya phaipi ha bo bung khro thamau phaipi ha Lal Bahadur Shastri yana ha bo bono songya ha brepunchi songya unke 9 June 1964 ni chioke bo Lal Bahadur Shastri no prime minister songya ha unke bungke 9 June 1964 jio 11 January 1966 ni jorawo bung India ni prime minister chanango nukha borsa ake salinjangnoi salchido basu jorabung chini India wo prime minister chanango 1 year and 260 days basu bungke chanango unke bo bungpho ke ha Indian National Congress Party no unke buno songne ha buno prime minister songne po Sarvepalli Radhakrishnan bo buno songyeru khabuni uchi laikhai bithike bo Gulzarilal Nando ya ne no uchi tre ha songopyu buno ke buno ke uchi ha 11 January 1966 ni jingyo 24 January 1966 ni jorawo buno uchi no kha salchi tham ba ye buno prime minister songopyu unke skang we ha joma buno wai noi no kha salchi tham ba ye buno appoint ke ye buno prime minister ni poso buno achuriawo kebo buno achuri ne hake tainko no sapera bo bro ni party ke paha Indian National Congress ake bro no appoint ke nege Sarvepalli Radhakrishnan ya ne ha bo bungse appoint ke yo unke bo bro ke main ke ye so min klau ke chanong nai ro le ungya so min klau ke chanong nai ro ke boro na ro nai nukna li so kop na no la so saik nari nai bo bro ke 10 year ba so min sisa phau nai ro se ba so min yausla ya ta for example askasa kya prime minister thoi tha inke tere ke ha buno chong soye tu mo pro ya sinke aska sa bro song nang ke sisa so muinang ye thango kya bodi ki ye so muinang mo nim ser sero bro ke na ye khusin yo mo bro ro se bo Gulzarilal Nando song bo bro ka bodi ki ye khusin yo mo bro ro se kya boni laikai bipi ke number 3 serial number 3 okay arpon choke Indira Gandhi buno prime minister ni post song ya ha bo Indira Gandhi ke bungke bre punchyo macha inke bu prime minister chamoke 24 January 1966 ni chingyo
24 March 1977 ni jorao bung Prime Minister machao inke puilao brironin sinyo Prime Minister chanai spo hinsong oke boy Indira Gandhi bo bungno puilao chini India ni Prime Minister chanai aki tawon ni jorani kauno sayata singke tawon jorao po brirole bungke achuk no Prime Minister chanai ole kaising tungko inke puila po bung kathomo po bungno tungko tawon jorao le khabon bo pandawo jong sie toni nango chini India wo brironin sinyo puila Prime Minister chanai spo hinsong oke Indira Gandhi ye jong sani nango khabon ni khoitiem pa nislai ba puila wo kaungtha wo Prime Minister chanai ke spo inke Jawaharlal Nehru ke bo bungkem Jomawo 11 years 59 days Indira Gandhi ke bungke nokha borsichi sa ake 59 days basu bung Prime Minister chanangu aki Indira Gandhi no Prime Minister songnai ke point ke bo BB Giri hane ha bo bungse buno Prime Minister songu ke bo bungpo INC no Indian National Congress no Indira Gandhi fo khaboni Indira Gandhi ni laiklai bifike uchi hatre ke ha bonaro nainuk na number 4 wo bo bungke spo Morarji Desai hane ha bo bung chafi ha bo bungke brepuncio chainge 24 March 1977 jingyo 28 July 1979 ni jorawo bung Prime Minister chanango India wo jomauke nokha borsinoi 126 days basu bung India wo Prime Minister chanango okay bo buno appoint khene hake babo buno Prime Minister sonai ke point ke BD jati hane ha bo bung se songeriyo okay bo Morarji Desai bo bungke Janata Party se bini party ke Janata Party Nkabuni bini laiklai bifiken number 5 bonaro nainukna Charan Singh ke brepuncio cha inke bungke 28 July 1979 jingyo 14 January 1980 basun jora bungke chanango jomawo nokha sal rejaha kurthamji basu bung chanango 170 days bu India Prime Minister chanango akem boro buno songeri neha appoint khena ke spoike Nilam Sanjiva Reddy haneha bo bungse songeriyo inke bo bungpo Janata Party no bo Charan Singh haneha bo bungpo Janata Party no khaboni laiklai bike uchi hatre weha Indira Gandhi no songo phiha monaro nainukna Indira Gandhi bunotre weha songo phiha 14 January 1918 jingyo 31 October 1984 ni jarawo buno chitre nukha borsibroi 291 days ni baye buno Prime Minister songo phiha India ni ngem INC bobini party bono tai pupang sapek tarea naro posinai ngabuni laiklai bike uchi ha number 6 o Rajiv Gandhi arpose phayo ke Rajiv Gandhi bungke Prepunchoma inke 31 October 1984 jioke Rajiv Gandhi no songa ha inke 2 December 1989 jora buno Prime Minister songa ha Rajiv Gandhi no bungke joma nukha borsiba 32 days banukha borsiba talha he chung samai ha 5 years 32 days basu bung India wo Prime Minister chano inke buno appoint khena ke spo buno Prime Minister songa ke spo inke Jail Singh hane ha bo bungse songeriyo ke bo bungpa INC no Indian National Congress no Rajiv Gandhi fo inka bani laiklai bike uchi ha number 7 no naro nainokna Biswanath Pratap Singh ane ha bo bungmai phi ha bo bungke 2 December 1989 jo 10 November 1990 baso jorawo nokha sal rijak tham kurnoi sal tham baso bung Prime Minister chanao 343 din bung Prime Minister chanao chini India wo inke boro buno songna ke point bo R Venkata Raman hane ha R Venkata Raman hane ase buno Prime Minister songo inke bo bini party ke bo bungke Janata Dol se bo Biswanath Pratap Singh ke khabuni laiklai bipi ke uchi ha bo buno songo phi ha number 1 oke Chandrasekhar hane ha Chandrasekhar no ke buno ke 10 November 1919 jingyo 21 June 1991 jora buno ke Prime Minister songo India wo jamawo nokha sal rejangnoi kolpe tham bung Prime Minister chanao 223 days bo India wo Prime Minister chanao bo Chandrasekhar hane ake inke buno songnaya ke point ke bo buno songnaya po R Venkata Raman hane no buno appoint keyo inke bo bungke Buktima Party ninke Samajwadi Janata Party Rashtriyo Mama Party ni se inka bo bi nelaikai bp ke uchi ha number 9 ke PB Narasimha Rao hane ha bo buno Prime Minister songo phi ha buno somo ke 21 June 1991 jingyo 16 May 1996 ni jora buno Prime Minister songo wo jomau ke nokha borsi broi 330 days ba borsi ba toi bong Prime Minister chanao chini India wo bo PB Narasimha Rao hane ha inke bo buno ke pole appoint ke bo buno po R Venkata Raman hane ha bo buno songeriyo inke bo PB Narasimha Rao ke bo bungke INC ba Indian National Congress Party ni se inka bo bi nilaikai bipika uchi ha arpo ke bo Atal Bihari Vajpayee hane ha Atal Bihari Vajpayee hane ha buno songa ha Atal Bihari Vajpayee bo buno somo ke
16 May 1996 ni jio 1 June 1996 ni jorawo noka salchido wa 16 days ni ba pandawo buno songyao ha kebo bungke Bharatiya Janata Party ni se ke buno songnaya ke spoinke Shankar Dayal Sharma ya ne ha buno appoint keyo ke abuni laikai BP ke Atal Bihari Vajpayee bo noka salchido Prime Minister chapemon ya ke chitre kano songo ki ha bo number 11 bo bungke HD Deve Gora ya ne ha bo buno songyao ha bo buno somoke 1 June 1996 ni jio 21 April 1997 ni jora buno Prime Minister songyao ha jamao ke bungke noka borsatoi bong Prime Minister chanao noka borsa sokaya 324 days basuho bong Prime Minister chanao chini India wo nke bo buno songnaya ke spoinke Shankar Dayal Sharma se nke bo bungke Janata Dal Party ni brose kya boni laikai BP ke uchi hatre ke ha buno sope ha Indar Kumar Gujral ya ne ha bo bong Indar Kumar Gujral ya no songo moke 21 April 1997 jio 19 March 1998 ni jora buno Prime Minister songo India ni jamawa 332 days ba 332 din bong Prime Minister chanao India wo kebo buno songnaya po Shankar Dayal Sharma no bo buno Prime Minister songo kebo bungpho Janata Dal Party ni brokno kabo ni laikai BP ke uchi ha Atal Bihari Vajpayee bo buno songo pha 19 March 1998 jio 22 May 2004 ni jora jamawa 6 years 64 days borsido talnoi basuho bong Prime Minister chafia uchi trewaiha inkem bo buno songnaya kar po ke KR Narayanan yani ha bo bungse Prime Minister songo kem chini Atal Bihari Vajpayee sar bo bungke Bharatiya Janata Party ni brose inke bo bung borsido noka talnoi salbrui chapai kem abuni yago ke haipi ha Manmohan Singh Dr. Manmohan Singh bo buno songo pha buno somo ke 22 May 2004 ni jingyo 26 May 2014 ni jora oke Manmohan Singh bong Prime Minister chanao jamawa nokha borsiji salbroi bong Prime Minister chanao chini India wo inke bo buno songnaya ke spoinke APJ Abdul Kalam bo bungse Prime Minister songo ba appoint keyo inke aboni bo bungke Buktima Party ni ka INC Indian National Congress Party ni brose inke abu dikiye APJ Abdul Kalam bai Pratibha Patil bo brok kenoi Manmohan Singh Dr. Manmohan Singh no brau Prime Minister songye jamawo borsichu cha inke 10 years 4 days basuni jora Dr. Manmohan Singh tong jebung thoyan jora inke aboni bung Pipai tamun ya go ke uchi ha apo se phayo tawo je present no ki tawo Prime Minister ong eto nai chini Narendra Modi ko sai phui ha bo bungse tawo Prime Minister chao ke bo bungcha mo ke chini Narendra Modi sar bo Prime Minister chamo ke 26 May 2014 boron jose buno ke Prime Minister songe o arpun chonla singya tawo ni jorao ko bungno Prime Minister ong eto ko chini India wo kebo buno songnaya ke spoinke Pranab Mukherjee bai Ramnath Kovind bo brause buno appoint keyo kebo chini Narendra Modi ke bungke Bharatiya Janata Party ni bungke brokse inke joma wole chini India o khupchusa Prime Minister chaha nge chong satha singke boro joma chanai pa jefo Prime Minister nge chanong ye thanai noka sala ponto sani ponto Prime Minister o mungpai sinero ni kauno chong saye tha singke boro naro nai nukna puilani ke bo Jawaharlal Nehru bo buin jio chong tu ke kai pha singke 1 2 3 aboni kui PM 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 jamawa bro kro chi chai chin India o Prime Minister unang ha arpa buru nimsio main ke Prime Minister chai tone roke borsik bang ke Prime Minister so ke ye bro no songomo bro roke boro se boro naginaro puilani number 1 ke Jawaharlal Nehru aboni 2 ke Lal Bahadur Shastri aboni 3 ke Indira Gandhi 4 ke Morarji Desai 5 okay Charan Singh aboni 6 okay Rajiv Gandhi 7 okay Bishwanath Pratap Singh aboni number 8 okay Chandrasekhar 9 okay PB Narasimha Rao number 10 okay Atal Bihari Vajpayee 11 okay HD Deve Gowda bongke Karnataka ba Bangalore nichio se inken number 12 okay Indar Kumar Gujral haneha aboni 13 okay Dr. Manmohan Singh okay 14 okay Narendra Modi ke jamao chongsatha singke Kro Jibroi chini India o Prime Minister main kiye chaye tonero kya sakyo naro kamaken chimainak na ye chini India o Prime Minister skospo chanang ye thang
puila prime minister channel lespo briro nimsing lespo claro nimsing lespo abo joto sorono naro kamake video naye narom chimanyam taya amkha kiyo kyabo nibo pandana robo video chayo ye tumi asingke naro like kedi kete channel bo subscribe ke koyeta asingke subscribe ke ridit trebodi samucho video shonaro biskampo no sokme ne imbo pandawo ketre naro masu daop sumoro ta asingke ba masu kaus samchumoro ta asingke naro comments box o comments kiya no comments ki siridi ketile chomboro no kathograna no video no rai samonchi katho yanjora nai tumon bo pandawo no joto no khakchana